mwite Kapiteni Regis ukivuga uyu nguyu nawe twibagirwa n'umukobwa bita Miki. Abangaba bari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga bo ubwabo biyemereye ko bakundana. Abantu batangiye kumenya yuko bakundana bitewe na content bari barimo gukora zikajya zinyura kuri YouTube channel y'uyu mukobwa yitwa Miki TV Show. Ese nawe ubona uru rukundo ari urwanyago? Byo kubyandika uko byumva muri comment. Si ibyo gusa turareba ku rukundo rwa Nyambo na Titi Brown. Abangaba nabo bihari imbuga nkoranyambaga bagenda bavuga ko ari ababesto. Ese kuko naba besto cyangwa barakundana? Ese kuko nimba bakundana urukundo rwabo ni urwanyago? Ese ko hakunze kugaragara inkuru nyinshi mu basitari ariko izo nkuru zabo bakagenda bazikuramo content bagazishyira ku mbuga nkoranyambaga zicuruza hano mu Rwanda? Ese izo nkuru zaba ari za nyazo? Saba bonyine hari story yongeye yigize kugaragara mu minsi yashije y'uwitwa Papa Sava yashyiraga hanze content yitwa twe twenyine, yagaragaramo ari kumwe n'undi mukobwa za nk'ahari y'urukundo. Abantu batangiye kuvuga ko uyu Papa Sava yaba akundana n'uwo mukobwa, ariko umunsi wa none ntabwo ikiri kunyura kuri YouTube channel ya Papa Sava. Ese ko bantu batwereka ko bakundana content zabo bazishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo, izo nkuru ni za nyazo? Ngo hayikazwe nitwa Jean Paul TV Show. Kadoya kuri uyu nguyu Regis n'uwitwa Miki igihe urukundo rwabo rwatangiriye, murabyibuka ko uyu nguyu Miki yari muri groupe ikina film hara kwa Kiramani. Kije ntabwo ari yakabaye umustar ko yatangiye kumenyekana umunsi umwe. Kiramani na groupe ye ikina filimi barasohotse bajya ku Gisenyi muri weekend nk'abantu baba bamaze iminsi bakora cyane. N'uyu nguyu Regis niho yarari, aho niho yahuriye n'uwitwa Miki. Icyo gihe baratangiye barakundana, ariko icyo gihe Miki yarakomeje kina kwa Kiramani, Regis nawe kumakina comedy ze. Ariko igihe cyaje kugera uyu Miki aza gukina muri comedy za Regis, ubwo batangiye igihe barakorana content nyinshi zo kuzinyura kuri YouTube Regis Titi zirakundwa. Ariko si ibyo gusa, kuko uyu mukobwa avuye kwa Kiramani afite YouTube channel yitwa Miki TV Show. Uyu mukobwa yatangiye kunyuza content zitandukanye. Uri kubona ko hano yari kuvuga inkuru ye, ariko yakoze mu duce tubiri. Hano yavugaga inkuru ye, icyo gihe yatangiye gukora content zitandukanye. Icyo gihe yari akiri kwa Kiramani, aho yaje no gutumira nk'uriya mugabo wamamaye nka Maître Nzovu. Ariko iyo content ariko zabona ntirimo kugenda, abantu ntibayikunda. Urumva ko uyu mukobwa yari kirimo kwishakisha akora content zimwe zigakundwa izindi ntizikundwe, kugira ngo yemere ko uyu mukobwa content z'urukundo zizamukundiye. Video ihereho bwa mbere ubu ngubu imaze amezi 5, ariko ndakubwira ko ubu ngubu ifite views 25,000. Iyo video yahereho bwa mbere yari ifite views 25,000. Yari video harimo atangaza avuga yuko akundana n'uwita Dave bakinanaga muri filimi. Ze ko yari video yarashyizeho bwa mbere ikarebwa n'25,000. Uyu Miki icyo gihe nk'umukobwa haruze ubwenge yahise amenya icyo gukora. Nawe urabyumva icyo gihe nibwo ari gutangira gukora content z'urukundo, ko abantu bamukurikirana izo bari bishimiye kureba. Ibyo byararangiye kubwo ava kwa Kiramani agera kwa Regis. Icyo gihe banakundanaga, icyo gihe batangiye gukorana muri comedy za Regis. Icyo gihe batangiye gukinana comedy zirakomeza zirakundwa nk'uko byari bisanzwe. Uyu mukobwa aramenyekana ku buryo aba yihariye 30% byo muri iyo filime. Uyu mugabo filime ze zirakunzwe, dore ko no mu minsi yashije yujuje abasubscribe 200,000. Akaba ateganya ko mu mwaka utaha azaba yujuje miliyoni y'abasubscribe. Filime zabo zirakunzwe ku rwego rudasanzwe, ku buryo mu minota 11 bakimara gushyira video bahita bagira views zirenga 300. Mu minsi yashije kuri channel y'uyu mukobwa Miki nibwo hatangiye kunyura content zigaragaramo uyu mukobwa ndetse na Regis basohokanye ahantu harenze gufiringa nk'abantu bakundana. Izo content abangaba bombi bavuga ko bakundana, kandi nk'uko ubibona izindi content zikunzwe video zimaze kurebwa n'54,000, 70,000, 80,000. Dore ko afite video ifite no views 90,000. Kaburo video afite imaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Kandi ibyo byose tuvuga, izo content zose bakora zikarebwa n'abantu benshi cyane, niko zibinjiriza ku rubuga rwa YouTube. Reka turebe amafaranga abo bombi ibinjiriza. Uyu Miki kuri channel ye amaze gushyira video 25 zamushije abasubscribe 12,600. Izi video 25 zimaze kujya views 630. Iyi channel ikaba yarafunguwe mu 2022. Ikinyamakuru Shusho Bright teganya ko iyi channel ya Miki yabihembwa amafaranga ari hagati y'amadolari 59 na 947 mu mafaranga y'u Rwanda, ni hagati y'95 na miliyoni na 250. Mu mafaranga y'u Rwanda urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Reka ture nawe yabahembwa ku mwaka. Channel ya Miki umwaka yabahembwa amafaranga ari hagati y'amadolari 710 n'ibihumbi 11,800. Mu mafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni n'ibihumbi 100 na miliyoni 14.
amafaranga menshi cyane. Urumva ko uyu mukobwa ari content nzima yateguye ndetse narimo n'urukundo. Nimba uko tubona babikora mu mashusho no mu mavideo no mu mafoto ari ibyanyabyo, si ubona urukundo ari urwanyago, uze kubyandika uko ubyumva muri comment. Mbere na mbere uze kubanza ukande like, uze ukande subscribe, tuzahora ubutaha. Kandi nawe niba uri umufana w'iyi couple, uze kugenda ukande subscribe kuri Miki TV Show ndetse unakande subscribe kuri Regis Skit. Aho bateye inkunga ihambaye. Uko uyu Miki na Regis babikora niko na Nyambo na Titi Brown babikora. Kuko nujya kureba n'ubusanga basohotse ahantu harenze, ariko abangaba bo bavuga ko bakundana ahubwo bavuga ko ari ababesto. Ese ni gute besto yakujya mu gituza guke? Ubwo umukunzi we nyabo yaba ari hehe? Yabivuga ngo iki? Mukuri kose abantu babona ni uko bombi bakundana. Kugira ngo byemerere bakanuka video. Tutegura ubukwe bwa Titi Brown. Ese Titi kuki wabeshye kandi njye warambwiye umwaka utaha? Umwaka utaha no kwiteganyiriza Maibu nako besto. Iyi live yarimo kubera ku Instagram. Nimba babyumvishe neza, Titi harahavuga ngo Maibu. Barimo bamubaza kubigendanye n'ubukwe. Nakabuza abo bombi barakundana. N'urukundo rwabo barubyaza umusoro kubera ari abastari. Mwe ni umubyini, undi ni umukinnyi wa filime. Abangaba nabo iyo basohotse, ibirori byabo babikuramo content bakabishyira ku rubuga nkoranyambaga, bikajya no kuri YouTube channel ya Titi Brown. Dore ko binakunzwe cyane, binabahesha amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube. Reka turebe ese YouTube ya Titi Brown ihembwa ngahe na YouTube kino content zigakundwa. Iyi YouTube channel ya Titi Brown Show Bride tiganya ko yabahembwa amafaranga ari hagati y'amadolari 148 n'amadolari 2400. Amafaranga y'u Rwanda ararenga 200,000 na miliyoni 3. Umwaka bari gwari hagati y'amadolari 800 n'amadolari 28,500. Amafaranga y'u Rwanda ya miliyoni 2,100 na miliyoni 32. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane bahembwa. Urumva abantu bastari bacu kuba babirimo neza. Izi content turabafana bazo. Nimba utari wakanda subscribe kuri Titi Brown, nawe uzagenda uyikanda umushyigikire. Ese nawe ubona urukundo rwa Nyambo na Titi Brown aho rwanyago? Ese ubona ruzarama? Uze kubyandika uko ubyumva muri comment. Ukande like, ukande subscribe, ukande kunzogera n'ubutaha tuzahure. Iyi Jean Pro TV Show. Bye bye.